before nipa tuntum nipa bibini bibi ha ya dwene bibi ha ya dwene ankasa nipa tuntum ana before bibi ha ya dwene odwen bibini ho a wonte ase o odwen bibini ho a wonte ase me who what is wrong with our mindset me who ne ha ya dwene o before black people go bibini gyimiee no wate gyimiee no ma hu ade bi wo internet so na every time what is so special about say uye bibini na watu kwan abetena broni krom na oni broni ba etwempena na say like waware broni ba enen so ye pride enen ye pride to such as a waya de bia man say wanya bibi sunku bi. There is something wrong with our mindset before ye mu bebre gyimiee too much na wo broni no de wo yeden broni wade wo yeden one broni ono be ware bibini bia no ada say asisi enti no ware. I'm telling you that is a fact. Broni ware bibini a one so be take advantage from you. So be take advantage. Me kan wo hia moa enti wo be ya dwuma e de ahwe no enti wo be fa sa wo be di pa wo sorry wo be kwa dwuma kwa ya dwuma na wo de ahwe no waburuchire ha enti wo be fa enti no ya one reason broni ansanse broni baba be ware wo kodaki wo black guy ko bibini no asisi number 1 so person osisiw nti wo be ya dwuma na de ahwe no ene ya 1 ena 2 ono ankasa ne ho abo ne ho so. Yes, ne ho abo ne ho so because 1 wo ye bia wo ye single mother and abrochire so single man foi omabucho bi wa baba ko mienu miensa bi kura wo man 9 wo ni kunu okunu aja no ana okunu akunu wo ba ehia ha kura dey very common. Single man so cho and most of them nya so mu kunu no mu awuwo se me ma ne mpa ho kire me ma ne mpa bre nti o ware no wo ma no hu say asetena ne ma nko yie pa no wa odimilikana he ran away. Nti most homes no nyina no me ma na dwane de ma na ja ho to hia single mama obi sa se ne kunu wa hia wa say adwane jame be ma na jame enti broni ba so be ware wo ko daki ko bibini masa e ma tiri munya o de o tse ne wa wini lottery bi ana say like oh you special person bi mulowa mo standard like mo dem ho ba from e ma brofo no ana white people no they don't respect black people because mo ankasa no mummu mo ho you don't accept yourself and am value mo ho mo de mo hu ne say ya me nwanwan sa ko awe yin hwese na wo the pictures say higher dwen wo I mean group yi mu wo the pictures say higher dwen wo group ni mu kakra no atwa ne buru ni ba no wo fe na no okura ni mu odane so wo yesin. There's something wrong with our mindset. Wo ye nipa wo eye skin keke skin pigmentation skin keke and ama wo skin ya black and on the skin ya white. That is the difference. Skin keke. But the mentality no we be before him say like wonya broni ba ware na dia asa we do heaven you say asa we are singing emehwe no. Why are you be saying? What is the pride? Say who date broni ba na say who di broni eba. Ma jimi toto mo mama dwene nya dwuma. Ma jimi toto. Nkrofo we mu abibifo abrofo mu abibifo wo mo face abibifo titiri kranso nipa tuntum a like ofui Africa aha mu odin bi om de free Africa fo ya body ni papa twe no mu nyina sere even on national television so ya bo Africa din pa no mu nyina twe because wo ma dwen mu no Africa is the dirtiest place. They are filthy, they are very poor. No atu kwa betena kromu ha ela be fa ha
rejected store goods na ya reject ni bi ato ho so a eno so oh my yaso kwadidi oh you feel big you feel proud adan ya mabeware Asia ni ba wa ma chesem o ware bro ni kwas ya gyimiee ni mo dia mo se ma gyimiee mo mama adwene nya adwuma bro ni buwu bibini bro ni obuwu bibini ana me kire ono yen yenim wo memete ho minim nti na me nware obi na me mfo obi nto me ho so because me ntimi nye sa conditions no omo nhye so no hwan na enim so omo ye nhye so ye be hye wo so wa mo na mo hoyi omo maduane bi no a wa aduane o maduane bi no a wo edan mu kro be sietie wo o maduane no a wo ni mo niam bi si wo ni mo den ye wo ni mo nkwan bi ye wo na be ye nkwan ye aduane bi ya ye everything we kotobe kuma we otoson enso mo ma ya so nkwa didi mo fele big titiri no enyanam kro mu ntu kwan o mo wo fie no wo ho aye ne se onyo broni ba che se wa wie broni ba. You are mad. Are you sick in the brain? Who is a broni ba white lady? Che se udi broni ba chana here. So ma lowa mo ho sa and you don't have respect. Because crofo we who say mu useless. And like I'm saying, broni ba before so be accept wo into the life. Say whether say a dating and now married no. Because number one, say na me no. Obe ope wasi wunti. Yes, she will gain, she will take advantage from you. You will take care of her. You now no kro no better now, but I can say, can you take care of me? Me dear, me nya dwuma me ye poor, can you take care of me? Enti wo be hwe no. Enti wo be hu no o ti abrochire no. Abusua tonkoko, abusua ton asase de watu kwan se blabrochire wo. Abetena ha, e na be fa broni ba to no nti na dwuma wo ye no. Broni ba na o de hwe no ha. Enne ma me na abusua fu ebu ada. Aboa. Sua nyansa. Mo ma ya so nkwa didi, mo feel big, mo feel proud. Say o girlfriend ye broni. And I say wo yere ye broni, wa bare broni. So what? Because umu hunti. Umu hunti. Mo ma ya so nkwa didi what? Na mo nsua nyansa na mo mu ho say wo ye black you are also a human being. Mo nye mo hu ntum say mo ye nipa mpo. Entama brofu fam sa cheap keke. Oba brochire benya sa brofu we cheap girls benya you think say wa na oga na me kire wo no o broni no enye sisi a wo no wo mpa wo nipa tuntum because wo ho kra ebon no wo ho ye ne time but o sisi wunti and na number 2 so na me kan ono wa single mother wo ni kunu ajane no ana say bia me kan abrewa bi a wo no ni kunu awu nti okonya obi asabi wo ye single mother na so obi a friend saying widow bi ni kunu awu ajane bi na akofa we so odi beti oche ni baso. How many of you na betena brochira ma ware e ma ye nkan so da young be no obenya na ware ni brochiri obroni baba obroni pa e baba be no wo ware da no ye young no beti ase ama ware no e ma mo no mo na mo nyina mo ware wo mo didi wo mo ina de nyina ye single mothers and e crowdfund store reject me na me ka kire crowdfund jawom o mu kunu no mu adwane ajawom e bi susu kunu awu no ko fa we ade beti oche ya so ko bibini wa gyimiee na ma wane nte mo fele big be proud be menti ase yo say o de ti broni ana so ware broni oba nti broni white lady nti je say wono ana oga kwase akurasi ni ma wane nte e de gyimiee sam no. What is so special about having an affair and say getting married or to date a white lady? What is wrong? Aren't you a human being? Because mu say mo kra mo ye nipa. Mu so mo ye nipa o. Ntimle bia no nipa ndo so obra ho ba fom sa e ma pom so ehun say wo ye useless. Me say nya asisi a tie me ye number 1 enya asisi a obroni ba no opɛ wasisi wa. Ompel enna nya ne ho na abo ne ho so a wonya be ma bia wo kuro ni mu ha ompel ne ho abo ne ho so because okunu awu ana okunu adwane agya no
ena wo nya obi foforo ma ne ngware no wa ha ndi je se wo ena wanya wo enti wo no de ya ho chire nti o aho chire nti situation bi nti na amasa oba na opew yes se ni kunu nya no aso mefa ni kunu agya no ana ni kunu awu enti wo nya obi foforo ma ne ngware no especially wo Asia ha oba ukunu wu a finito finished obi ngware obi ana se wo ware na se ukunu ni jawa enu anu no obi ngware obi adidie na nkofo bedi ba pa so obi be san ware wa ye wedding no nti wo ko daki wo hunu sama ya na ho pro no akwa ye o wedding na agu so na so ma ya sumdio no de abetu aso yo chicha pictures o kisi no wadene da bed so ye gina kitchen ye na mo ha no twagu social media so se ye nhwe wa boa pa kwasi ama wanente salam enche bia obepam ayo ne ma tu agabonten osu mu nsu nyansa wa abetina obro ne kromu a wo sonson ho nwene ho wo face mo de chese abibi na akwa bi wo Nigeria ena through social media Instagram o follow me kire ni ba bia me wo pe me mpe girlfriend man ena am say o he found mo Nigeria ena am say na me mpe girlfriend wo ba bia me wo Asia ha ma wo Nigeria na mfa ne nyeden I say oh say bia no abe family free Nigeria de me amba ho hwe wa won't mean ni pa enya djuma mpesi kan twa plane ticket nya visa entu kwan wo chance buroni ba me fa mfiri ho na odo ba anya koa na odo ba ye enti yenya nkasa ye mentality no so me djuna bibi fun wa mente ase o mo buroni ba so buroni ba me fa mfiri Africa ma ne krom enti wado ba ye slaves ene na ope de bra gyimiee too much ma wa djuna nya djuma wate na ese so buroni ba nya advantage obe take from you sa wo du sika nyina be ma na di na afi odo be ya koa ma wasom no enyo no nko ampo o som na asom ne ma asom ne maame because omo no there is abadia family is omo family no eya omo ma ena omo maame nti o ko fasa ade so na to ho so ohoho a waba paadi o be hwe oba na hwe ne ma hwe ne maame eno na mo boy si bebre go through enso ye ka kire omo mfa o onya beduru krom apa prepare home because of Pebroni ba chedi. Na mean what is so special about say who di Broni ba? What is so special? Me dem who special be our because Broni ba ya ye ken. Omo kra bebre uhu na fe ni skin kama na hu fe obie na num kra kasa gu so kra mpa wo be fe. Wa alaikum salam. Me na me ka kira obi na num so kasa kire okra ba fe na num kankan ne se fe so osore ya won twiri ne se odane ya brechire ase odwan osore no fetutu the first thing adidie ya wewe haban ne leaves na this on twiri ne se na num kankan me na make kire o enti we na wo wani abre ho we ni wani abre ho so ye wuro ni ba nti wo kun ho a wani abre me say na de no munimu ye adware ye kro bompa adware ye aba besi o okwa adware anasa ko bunsu agu ne ho anasa be from pa na obeda aba besi o ye ho fe nyese ne twabon but efinti ne twa kan efinti because ensu ebugu ye o ensu ebugu a sha wasisu ye o hite ya hiti nsu okura no on kwa adware ye nko dware emedada okaka o chase o nyare yo ode ne ho san ba beda nti wo ne da na no yes sekura wi abe so okote ho sa wo anso na nkodare na oda made chem so okote ho kankan because on pedjare ye na mo no mo wasapo they don't use sapo bi omu chase de hia na yin tirinwi a wo hohurum nya 1 2 no hohuru ntirim 1 2 no adru salon ntirinwi asa ye pante hye no eye fia no ye ato ba bi no afa fora hye ye twa kan it's eno de Ghana me tu chama Ghana for ma Ghana ni ba bia no obedware sometimes twice or thrice a day we know
na ochukura no nware ye ana odware ba ko anu no onko dase me okoda no okodware wo nware wakochinya kwa na nte the whole day no obeda the pant na ase no no ensuo so na ebugu yo mese nsuo na heater na ya adwuma so wo mu nsuo nware obeda kwa nti we ni wani abelebro ni babro ni bai anko bia o se yanko wate o bibi ni ba na ate ho na afanesa na bro ni bai me say ne se agura ni fefefe nso kasa go so kankan na num kankan na chane ebo na se ho no obi so kankan because on pejare ye hu ni sepe so na bonten so adware ye wo chire dware ye na dware nkro mu ni sapo na omu emfa sapo ni samina bi nware ono ko ya no ensuo ni tatatata no abu agu ni ho ahoro no ho chase ba dware no ndi we no ani abri ye de boys ni bibra ye nkoa na mo ye adwuma ehwe sa gas me sei enya sisi abroni no won pew asisi enti no abefa wo ena tu ne ho abo ne ho so because ne kunu adwane agya no ne kunu awu ohi obi ama na aboa na hwe ne ma no 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 enti no obefa wo otherwise den ma masese mo agum ho so nyina ye senge mam so hwan na ye fresh girl young girl 19 20 21 22 23 24 25 all be ware wo ko daki Africa ni wo nya bi wo kuru bia you dey sang store reject emre one nkrofo single moms for na mudi tuetu ani paso mummu ho emma brofo so mfa ne die maye wo mummu yen because some of you guys mo feel proud and so say as na wo mpena ani eyeburoni ana wo yeburoni and so what we nso yade a wo say feel big proud say yenya wo den gyimiee ankasa bibi ha wadwene me hu sad na ne me type pa me sa kwa we group no no current me free group nim that bia jodo no okay ebegum for what onkwa no wadi bro ni batwe and then onkwa na ati abro chira wudi abrofo ma na say wo deti abro ni ba stupidity. Me say yes sisi abro ni ba no pew asisi ne ho abo ne ho sunti no afaw now face sa ma na mba Africa be fa me ma free Africa na say mutu kwan ba ha wo mo ware mo no enye sisi a odo ye den ene ne ho abo ne ho so a wonya kunu ni bia nka odo ye den wo mo bu ni patundum san wo mo ya nwene ye ho fa mo gyimiee mpa benti te salam alaikum wa alaikum salam obetina kwantu mu na ne sika nyina wode amasa abrofo ma yadi obekoduru fie ne onehwe because odi abrofo ma ache kasi ache we na me kire ono twensonso we ye nware ye ho kankan we ya ade an me fa adwene ko bibi ne dia wa give me too much mummu ho